wakinya hana gilgil gwa torori hau kamereri wingira gasira ke hau ri wingira gilgil town ri ucoke ombe guthie nginya kundu kure weto Karau constituency all Karau yes wingira kundu wetagwo Demi ucoke wikore Kaibaga yes Kaibaga ne jiguete ndio uko Kaibaga ri nyina wale sorry garau mo ikinya ni atumia marari nao hado weekend neke kurathiria atiri wale sorry ni umewari ari atumia ria voko yes ni kurai na Ruracio kundu ku Kaibaga ni marare heiro indo roragura na ku uri si mutu wa inji hi nyandwa ya mehuthere auto tunyandungata ariku Nigeria Monaija ekuruta mundu Kaibaga nemoka makawatukunika na magatukungia magatukungia wara yes neje igua nao kiondo matirengaga na nema ciugo cio mahuthagira cituma monekane ta mena wendo muigi ngoro gutukira njigua matire mathoma kothi ino itu yes ya gucitarira mondo Well, Inkechi, the love of my life. Oh, look at you. God, you are so beautiful. I've never seen anything as beautiful as you. Your father must have been a thief. Your father must have been a thief. Because I don't understand how the sparkle of the stars was stolen from the sky and put in your eye. Ete makanya muire yugo icio no cia beikori tohera we wa foyo jeri wa lizo kake you are so beautiful. I've never seen someone as beautiful, as lovely as you. In fact, you're unraveling the mysteries of my heart like no other woman I see. You're reminding me of Cleopatra. You look beautiful. You look like a Greek goddess from the mountain of Zeus. You are so beautiful. Now, in fact, to prove my love for you, let me give you 200,000. Go and take tea. Go mundu agigacoka wathutha kurutire meriri no akorio hena kiende involved kana we kana kaigana gatatu ujoke kule Kaibaga ri Nigeria chorara sagia kuri eto Victor Oladimeji Oladimeji Victor nakure gwitwa kwa Oibo yes na ni maragehetwo briefing na thuria kure Nigeria to ni magicemanitie au kavere ni megukana muhiriga wao hari muthurira mataragiria we explain you the procedure of here so that when you come it does not hold each other. What our listening on tell us so papa tell us at the first then gate when you there is some ladies who will put balia at the gate for the entry. Those ones you let sing 5-6 minutes. You give them 25 hard lead. Then you proceed. I will get you now. We get to. I think I like that. That's a beautiful culture. Your culture is so beautiful. I love it. After that, we start now. After, of course, because we don't borrow hunger news. We shall eat. Then please. Then introduction. After there. We shall call Sheba. I think that is very clear. We are looking forward to a beautiful day. We are looking forward to getting our beautiful wangeshi. Leo mwana wako wangeshi urage kinya. Yes. Na maroka. Yes. Ni wasi hale mwana ngoini atumia ri tokururi githia. Yes. Mambe macokia ngeti. Yes. Handi gotine kanina wangeshi. Handi gotine. Twina ke Victor Oladimeji ri nimethete atumia riu akuina
Oh, ne masocete loko. To maina ke Nigeria ri. Ne ku yana communication ke. Baria. Blacking down. Yes. Marake makamokeria. Yes. Neiso ke vida nasia ke kiura gani. Neiso ke vida. Mosele dwako. Leo no horori. Así que no maguta ihota kuhura. Now it's the moment for the what I told you. Me, I shall go loud. You find me. You give what we say. Then they will open for you. You plus in. Yes. I've got no problem. Thank you, Mama. Mama, thank you. The music is so nice. I like it. You have very beautiful voices. I like the harmony and the way that those ones are singing and the other ones are coming up with their version. I think I look to your culture is beautiful. Beautiful. Now we are going to give you. We have been told what to give you. And I'm a kojori. I can write your name. Namatano. I'm a kojori. Wedana nyita shilingi ya Kenya. Yes. Arama kojera $2,500. Is that enough? Dola girigire na matano. Yes. Oyo nyitithirio ni wale eco. Ndarabete gukuo kiro ne kia nyitithio. Arakiuria mutumia ngire hu atiriri. Ni jiga no tuhingure. Hícola, ai que ué, hícola. Bueno, camu, granina wangeti, bueno, camu, sitting down, bueno, camu, bueno, marake igira. Atumia angetire. Maragu ciomwe. Wakimanita ndumuthuri waku ni arutaga sakori. Toka. Hebia twaneo hahai. Itona nasi adikito ni si America. Oki turakuukiro ni sigana. Akimonyega tasire he. Ya Chine $2500 dili. Wasi ulidanetia maita na ile $1 rathakira 120. Nyina ada cio chine ngiri 300. Dukano. Ere tiaraga. Ate. Siaki higo matatu. Mahigo livia na matatu. Ngiri 300 kuigurithia kihingo. Leo besa isto soka tusigane ati todo netu notio tunini. Leo sina mwabire munyite muikare na cio Rwa. Gwakinya mandiri ni muguthie fegi sejanio. Muneo cieke. Cie bia cia Kenya. Ni no mane corrupt. Au ni harajirie siasa. Muikare mumenyete tumatumia 25. Ne tumewe hatigoke mundu agwetumirira aria mekoyagirira rwimbo meriko tia ithabu hinde ingi twakuithia ri ni mukamukiria makoya mweha aidinde ne metarite abohere hawe abohere me ejauga we nyina amiri abo tuthengere wani Yendo ndogwetagwo weho turacuka wathikianda wendu ithabu ni reku bohere andu aha turi aya 25 na ni twiui ni tuyaine besa isi kwenda tuyokereu icio ti mbeca nini bareso ikara na cioro uguo nigetha ihinda ria kinyone wa kimani athia tucenjanirie tuke tucina ne tondu ngika mathabu ni ndeka mathabu na ihenya ri ndina gakiureta thimo-ini ni ndona turi 25 uguo agweta ri ni mundu ngo 12 au ne marage kunjirwo mothe matinda na thimu bareso ni mulikanire na wa kimani bado ni ndona ugikia we ithane rirathie ni ukumunete ni ndimuneire ajia ni guthie tha 8
Gutiuma na wote kanu mo gitwaranire. Awia gigakinya karauri ni ekũnjiga ndona tumwihokere mbeca itihokanagirwo guo areco mundu ni endaga gutwarwo mundu ni endaga gutwarwo tona mundu ni iyagwo arehewo iro cio gukaritwo hagwitikika icio ni marakunjeirwo nyingi mau matatu nakuhingurithia kihingo maronia atiriri aiko matatu ni makihingo ri seba matirake ni mbeca na ikonia iya iko icio ni cia kihingo seba mwana wani endia maka matatu guku guti mwiri turi wa twanendia ingi no agesi Neuma goro. Ocio neuma goro. Neuma goro. Ni pesa icio ni ndicietaithia tariri ta bathi njoega saurire ndagirio. Agĩkorwo mũndũ nĩ akũinũkia ngũ 12 weri. 12,000. Mamweta Victor agabura ndimedi no ndu aretwo la demeji nawe nyita maritwa mandu maratuna ati ndu ora demeji ora ndu cio na ni atu Ronaldo ni atutuga Victor de Arake Victor Uladi Meji from the tribe of Oibu in Nigeria. Reure Batiani Ona yo jirongori ni anachambo jamurie na arama kiandu atwarite handu Batia ike jirongo. Yes. Anagio jirongo tondu ri hindi no ya waikaina itetu ri ni aruma kanyamu wega na ni ikarite wega. Yes. Actually auga atiri we matongania na jirongo matonga rimwe na jirongo. Yes. Niguo augaga he's not living in his good old days tondu bezezi ucioka kumenyeka cia thire atia no andu ni maugaga atiri kiria giatumire bezezi cia kunyita guokori he andu aria heagwa gaire akama kugia ke wara. Yes. Na kama he roiteki we agatigwo na minofu. Yes. No better na cia gicokia thona cio besa they have a very bad habit of getting finished. Yes. Besa ni iri mutigo cio muno. Yes, besa ndio ngiago cimenyana na gucibachirira ni iri mathagu momboka kuraihu. Yes. Thona besa diwa pasta kuri akiwa ciugaga atiriri save me today I save you tomorrow. But and did not save that money. He was living like a cash and whoever. Yes. Ni atureire. Ndio. Leo ni akire wadinga wake ule watigarie matigari motonga wake. Wadinga riu wa ngari. Yes. Na ni riu andu aitura mahuthagira muno. Ni amukura gikoragwo ti andu aingi me motokaya. Na kuma hindi ria riu mbeca ciake ciathirire augire kiria arambure muno ni Njohi. Ni amikundaga. Yes. Na akiuga kamwe tena iyo ndikamikunda ringi ni amithamba. Yes. Ndoro ya ithinga uthoni ucio wakwa na muchuba ni ndoraga nyungu ni taumanwo kaimana ando atwarite ando itura ai atwetwo riu designated driver tonda gikundaga akimahe motoka ya wake mukuru. Yes. No ni ugikinyagia ndu ona wakura ni ukinyaga with problems here and there mathina maguo ni fixable ni fixa ginya on the go tire ndo ngimuraria bara no higa bakuwa mahiga meri ma kumitire ngirethini na mai na gatungi. Yes. Beure mai kinya kuure kurare mambura. Yes. Mambura magethina mbere guo kawaida ithiti andu mambe marume kanyamu. Yes. Ucoke mathaa mathi ya ngari aria makida kanyamu kona meche bia kidogo. Yes. Macomokaga omwe. Ndio. Na ole umbati yali he andu athi arakora mumo ti mumo pasi. These people in their 30s, you know, they're young men. Yes.
maragikaro hau mari no makiarangagia tondu aruna we ni mathire brot ukirora ngahia in there yes arakiona mararia tumatunda twiho itutukanie wega ayo ni tumatunda tuturi kaya mwaka ni kaya mwana samuraigwa wega muno tingetho kiona ni kwanja ni mwana ndirega kuria apple na nginya apple ndachuria ritho gondona apple to machungwa turia ciendelesi to pics he na ndagithari ne gwa matunda ni mega yo leo ni inapo wonderful mwana nginya tomeroni ni kega amba onda heria kanjuisi aliko yani ayero amza ayero kama ke idio tukoroganirio dowe yo muguthondeka maingi wega yani tamba imune inywe muhenga mwamenya guthondeka miri yes araita hiyo rakuna ona kamwa gatoka unekega ongeigwe wone mwekirite basoni yes na bacho nini ngenagia tona oneteithagia vitamin C ndio reure odoria taramenyaga bati yari ni ate kiria kirathondeketwo ni jesi yori ni iria cietagwo punch umutukanio yo thondekagwo matunda magacuca ngwa epo mananathi ekiroga passion na gerio meloni gacoka mixture yori ikahurwo na micuveno iri ya gin gin ni njohi nduru yes Batiari arahenda girathisi ithatu yes arauga matunda maungia ni mararahura mwere Laki wanyara mukite mwega muno that's a very good ayu nginya na hinguka kaundu yes reure aruna na marakorwo macoka nigetha riri matigakia gofiro ngira mwini muno tondu marahetwo handu yes no marora batiari mararigwa niki that excited Nati kawaida yake yes kawaida tu marahe tukau athiri my too yes kindoje na gonza kafani Hede mumore matiragithekera kuria ngirere fine ni moyo ria mekira muzai ni moyo ria ukoja mama twarie ma flash MC akiaria ri bati aratuika ri mundu wa ku reply na nigo kiendaga mumenye kodoko ni undu wari ageni neive se kodo gwetagwo rari ogwa ni towe cicinengwa murimo uri ogethio guo ni ukora ndemu ya bathi kuria gutahagio thamaki cia ndomo na ndua legwa na wetanga ni undu wa mundu wiko na ifata kwa rumene kuria haria na ladies no muthi kuria kwa nyina wa Kamau agakwa hey Aisho no abatiga Mwaria thutha mwaria Matia no gucokia Lethario muno ni ndetwo suspect na ni undu wa andu aya mageko matararirikana na ndutaga wira wa PC ya PC kagothiriria ri PC nitwaine Sula jirogo nitwaine PC kagothi yes good man Goro kiro mara tuka concert batia neki ai akire venga ku engage modo to kile sele ya ku engage modo neki kamba onje tele ndiria yo Unejili rachabuka Otumia bati araba kumwithamba aria inake niki sonoko kia muthemba uyu uri ndihota ni nyumwe kundu kuriku ni nyumwe nake no najirie gweta nginya tumie ne guku tuhurirwo guku gendini Araona nginya ready Yekwira ndo acio orokino athiriri
Aisida. Mere mai handu. Ngwete kiugo. Mere mai handu ningore wona huisinda. Yes. Niende ngiaga jugo cia komeria mbeonye we special. Ate komere. Tukaderi kwaje tuori. Akana ole mavi atira gona barare. Masala kija kapeli na umune. Hola roya. We bless you. Oh yes, moro na ujara. Ah, sorry. Oh no, tu ara igolo. Ole, akirira homuderi. Kira. Digo sonoka. Jirogo. Digo sonoka nienge go tama ndo maigolo. Who are you? Adomara ale mainoke ali. Matina inoka. Tole refani oyo. Refani omwe. Na nä aheirwo ä rä andå rå nä akeririe nä mwarara å jirogo tå tikä inå ko hana å näkä kwa nini nikindanyua ä rarurå må rire rä a tene mwende ndele goku munji basi soke Girongo Chronicles ya nä ararariria andå geni ewa macaria jetire oria nä warikaria kwa nä nyakinyua marä a makå rå Girongo mwamuheire jin ihithanĩtio matunda-inĩ ega pants kague koke mwaki kau ogako hano tumatunda kwa turingĩrio gato atwekĩrwo kamũiko thĩinĩ wĩũge mĩtware kahora ĩyo ti pudding no nĩ marahĩtĩirie Jirongo nĩ kwaga kũmwĩra atĩrĩrĩ arebi nao rĩ nĩ makenaga makĩrebithia mũndũ especially mũndũ ũkũ misbehave na mũndũ moĩ ndahutagia nĩ matuĩkaga very entertained heke ndo gĩtagwo rĩrĩ the paradox of the irony of life yes maica namo rĩ nĩ makoragwo me funny tondũ he rwĩmbo mũthuri ũrĩa wa kũrĩa gwitũ kĩgumo etagwo atĩa ũyũ mũnene we ũyũ inaga ngiraga ũyũ wa thithino ene thiri wa werũ yes he rwĩmbo-inĩ yake ina atĩrĩrĩ ndũraga ndĩũragia ĩthĩ noyo gathirarĩ ndĩage hurũkĩte angania hurũkĩte that never quite happens ona wacigĩa rĩ nĩguo rĩu waga nginya mathaa mau ma kũrĩa ũhurũkĩte mathaa ma kũhurũka makaga yes you see tomorrow tumwe they will tell you about the paradox of life kĩndũ ta rĩrĩ as simple as beddings yes ĩtagwo mĩarĩro kana ĩtagwo ndũ beddings tondũ matama meho we na matigĩkorwo me mega ĩci mũndũ akĩanjia maica rĩ you start with something as basic as a bed na kũrĩ andũ manjagia maica na ũrĩrĩ wĩ mũtheri ũtarĩ mattere yes ona ni ukwamba weherie miaro ukomaga thi uriri thiini actually you can start as low as yes ona utari uragi uriri yes ukamba ukeigirira buro-ini wega biu na gugakia wega biu ukaumagara gwetha yes and nigetha uthime riu hari uriri beddings ne cititamina muno ukinyite ha icio na wanjira agura mattress ya mbere kiundu kiu nigitumaga mundu aigue you have conquered kojo thiete supermarket kana ugathie kombo kohero mattress wega yes and ne go kare mattress iria itohekaga
Uko hero muto wega no kare hiyo maya meri ne matatu handuri ha 50 no to ne mukondoro kare hiyo maya mukondoro guo ni uri hagio goro to na guo no ure along the way so nenya Raule muthenya ucio muno ni akoma toro uria wetagwo riri usiku usingizi wa mtoto wagura matirithi yaku ya mbere na ni kwaja jeru ina wanga because most people at that level ukona matirithi na kindu gitagwo murengeti amathikwe murengeti period jene cio beddings ciaku na we sawa no komega actually hindi no niguo ona mathama uria wiragwo ugakoma tene you koma tha ithu ni weigirire wega ugakoma a good 8 or 10 hours ukarekia na ndio wena mukondoro riri uria waikaraga thutha wa mieri 3 ri ni ugwicora miaro rungu waigirira riri todo ti high density it's very low density atio no ngigura ngiri ruteago cio uigagirira iguru at that point do nginya macuka you do that we na matres na we na murigiti wa kwihumbira ri you are very much okay no actually most battery irio koraga ati ena shuka mashuka matatu wa kwara rungu rwa murigiti na iguru wa murigiti no na kwaja agatakwega akara urere ucio wa at that level ri ona no murigiti uhura iteke ukaumagara wacoka mucia kirio kwigirira wai kinya handu ukagura masuka yugo kari wa advance ugacenjia nginyori ukerio uria wi barobu ya watigana na gaferefeti twiri na gacicio gakwiyona ugacieheria acio ka advance nginya rufa urare mukimari uka riu paini gathie guo nginya riu mahogani is way later kinya mahogani-ini ri ni uthiangite ndio wena nginya iria cietagwo throw away pillows ti piro komagira nginya kana chavasi piro riu ureta piro kinya mahogani-ini ri wena nginya set cia beddings exactly you even probably can now afford kindu gitagwo duvet na tiemwe wako hare wardrobe-ini ri wena duvet ta ithatu ati muthe no gwe na gire blacki no duvet cia seasons mata etari mata muno we depending na season ka kwiheo ka kuri urugari exactly na ndio ni ura afford ri kuya na mosquito net etaraguta ngothio I was good on net rwagiro kuri ya ruiguru wa net Niwe kinya uwe na kineti kiria gikavago riri wothe kana mundu acuragia baro buini you know you are advancing in life wakinya handu no you are dealing with 2 or 3 beds ito lwagithie 2 bedroom kana 3 bedroom now you are dealing beddings oti no ngiya geniri anda rugongo muge ni mekurara ri ona re mekuigirira gitire ni ukuota makarekerio mundu duve na duve yake duve yes no really okinyete haria bedroom le yetwo bedroom in a king size bed yes with the serious duvets na sihora wana fabric softener ndio nao mehango na wajiri ndio ru bedroom yaku rikinyete no umire inside no umire from whatever direction you have made it no we hali ogu ha muto uria wa gwicora miaro ukona mwena uyu umwe tu wakuma uriri just one side uthiete muno ri ha ungiumira haria maguru-ini ri ni ho iga nguo cia giko koguo you have one direction no akinya handu you can even watch the sunrise from your bed king size but you will never have that chance todo okera
kire katia. Ukira tene muno. Yes. Or you sleep very late. Very late. And you wake up so early. Dokona ule wesi dagire uona movie ni. Ya tioga chira wakaguria. Teini. Kagate sun kissed. By who? You are too busy. Too busy. It's a paradox and irony of life. Yes. He do really mukoiko. Really arita go ba fono. Wagia ginya riri couch ya bedroom. No we couch ya bedroom. And I doubt anyone ever sits in it anyway. Oditete mahida mauko. Where? It is just there as a decoration. No time with code the kanya ngako aji. Ona go ciararo githie koro ni live. Ni uri gatoroka ugie chama. Yes. Okay, itandakire wa ikara kaigwa when you dream violently. No imukimana go ni uri ya one burugunye kaigwa ko. Okay, wa johero ni wa horokera. No menya yende mundu akoma toro mwega na probably we nyumba ginya oigaga gathufuria ni undu uria gutatire ukaiga gathufuria haria maguru-ini wega oiwe otuko no toro no kuhehire piu no ni wo ayo mundu ni gaga gathufuria ka wakaiyo kiwa Oka kaigurite ria kaiguro gacunga ukegarura gakangaura ni uri ya riu ataimaga wa notice kuraura mitwe-ini ukagarura riu protocol hai teburi ukamiroria na kuria maguru-ini ginya bedroom ina AC climate control gypsum oshurete ginya chandelier mathaa mau matoro ndio kuria mathia was still yes ugikona mathaa ma gukoma ni undu wa maundu maria wina muturire-ini uri ginya toro ukomete oguo ri ukaigua rugirwa thitima rwagamba karoka igwa jaman sefa diaba You see the foundations of life. You have not much KGU, so you can sleep like a baby. With the innocence that onamagi ukame okuake. Ni hadite makodo mere makagwira ngari. Aramu no arahuka. That is life. Yona modu ahenda eta tu ya kuona toro. Anyway, it's the paradox of life. Eko gugu ati nduraya muthenya ugakia rindi age hurukete. Wishful thinking. But again, kaba we nacio na we mihango-ini ukira ko tari ona kaba go sigia mugia na ena toro ogia gonde kugia yes ginya we na night gown ile roha hagu ni athugu yes na maratu maria me maitho hi